Kaya sanang kaswabon kumandati din sanan kanang misisat ang kapad isang samayang. Kinarahingan ni asundo isang kerajaan sorga kung sikaw dat kaswabon iti kano kagoy hayad kapag yampay maya na kasisan at sumayang kaswabon. Kung sikaw da piramutan na kaswabon bayno hingga na po nga alumis gisambot kasandot atibus iti santob na po di panambarasan na panatalayanan ay bulan dahay kaswabon bayno. Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanang kasabon kumadati din sanan. Iya, siyaw tu haradi hot memadaram boho di sampapingoy. Minagonsak ki karuhanggat ay takano nga mangamdi gumolok. Mabong di la sampon da gumolok ki. Wah, pengkurad ako takano nonsok no. Gumolok to mo di ila di agangaw di la sampon dat ay miukab. Harot isa na rangaw ko nga ako di kasarom patapat iti kamo. Pengkura tulun dot ay nokoylo dot iti tinggin da karita da manuon sayo. Ino po narangaw ko nga harot minagon sa kawaig. Ino pa di sampon dit ikili di nga kailan ni ganda la sampon na kilid ikili di laid o kan ka ikilid dondo tu ikili kapyo bo muka bukab ka di sampon di muka bukab umhirin na din nadapatan dat itinapot haba itit alasu nga ay okuat ay amila pususan iti linasu iti bagi kalasu na pondo nga kumambang kumbal ko minanuang gaway ga alasud payanan daway pasuangan niri samponan da agirat tok tumungkob ki iri no hot kinailan dot itinapadit pensuang na diti tinggin da karita nga nawonsay kabo iti adit ay dati no mo di kailan iti di nga nailan di hara kagoy tiso kailah takadit situruh da mila pikilong-kilong hari tatu di situruh hara sangulo na tanak dot numan kasi pingkilong numan won saya isituruham kakita na matuditit momomonsay na matugati tulun dat ay situruh kakita siya nga milok kilong milok man won saya kumilong hiri na bakadad hiri nakadin non say kumilong isituro di tempo bayno iya din sarita-sarita di mga nawayaan na rin dala nila ay nulad di lansanggot ming kariki tamo dito no. Okay, kaswaban na ba ino? Dua na padamuwalu tadaw tulan kaapat 2022 tulo na papanambarasan dati nga isa alagud isa asinding kailan kayo nunuhat no kala sinding got nabolaw na ko iti tupus ko ka kailan ko di sailat tulo da sinding ila nabolaw na ko ti tupus ko nasimbulan na ko mamusaraw ka ihati na pati nga kamoyon dot nabolaw mantadot kasanangan da pamagunan. Ino pa iburuan da kinarahingan nga apatut dad kanu dot kayo nandit kapagulo isuanggot nunu na po mantad da ginawa dati. Nga manapot kapyo bo. Kinarahingan na po kaubasan na koduo. Kumaduo na ki kaubasan na tiyo di. Yo nga
asaro ako tiyan di ba? Iya ko nga tumbaan ako dat ay asaro na kinarahingan na po nga kumainduo. Haragya timpu-timpud haro nagikanta kanidid gisambot kinarahingan na po nga kumaduo dat mandati poiliho. Miagal ko isuot kapagalan dati lah. Sakirad kasangat to karita no. Kasangat kasalakoy. Sumambayang ka kaamo. Sumambayang nga iya di atingayaman ko. Kumbaldit amulok pod soro kuminehay minindahu. Ina po hit ay kinaruhangan dat minindahu di nga taluyahay tulun dat tangakusay ay apat. Kalimo hit ditina ko lah. Korikot na di tumakad nga ay lanta ko nang dati motukad ay so iot 4-wheel drive. Mangkakay mo ti di tumakad adi kasalakoy. Nga maman po di lajakot tumakad ay katakad surungon ay katakad. Kadi di tina dahayom sambayang ko po gi sambayang ko po gi ka nga. Nya galidit ino po susuhud iya di nga iya dit kairak ginauno wo. Tumiagalidit patut sumambayang ko amo ka. Komondat demalayod galihati kon sumambayang nga iya dit konto ki sumambayang nga iya di konto ki. Sarahan to din iti po nga sumambayang ka. Hingga di ay sinumambayang monotosid mamalajak monotosi manurung. Sigog ka nga kotonob no dihit. Itina dahay ahin no diri. Kasala kayo mo ti. Kasala kayo mo ti motuka nga karikotisyo. Nung kasyo. Nah, kini nga nakatakadid na sinumambayang ako kasyo. Haro timpu-timpu dat ay iho no po kapuriman nga ikanta ka no megaldi nga megalidit. Ay da haro kaporluan sumambayang buki. Pengkuro marit di ay. Haro hi prinsip to kasumono dat to ko po kanuh dat monogwang ikanta kanom sumambayang lagi kumakinorohingan. Asaro ko yun kawayat yun di megal ko momonsek karita ki. Mantad ko inay lalaan no. Ay lanoy bo. Ay lanoy nga haro timpu-timpu dat kondo koylo. Monotos ko nayay no dihit babasano na ilalan. Nailalan nga ay kasari ahatasi kabuling kahangan dahiri. Sayra pun no karikot atiyadiem tokom kasambayang matindohoy. Kasambayang ko no pun dadim ay okito nun dahit masaalam okoro. Numan to di kinarahingan tudo kairi ko kinontoto ko no. Kinorikot-rikoto numan to di kamilani dityo digi. Ngano kumbala ko naging nakapiyod rikot itulo no memang ako kaylo. Ako no kaylo menunuhot sakit ikaritasyo. Nga tokom nakasambayang mati kapihoy. Doho na po panumbayaan itit papailih to ko kinarahingan to ko pagulo. Nga mongin sonong kapiat tit nunuhaburuan dati. Sonong, mongin sonong. Sayra na pod ay apurimanan to ko nunuhit
manginsono nga di nga tepot na kapiyad apatut ta pagulunan dati kinarahingan. Kada ta kana pumusorod, susa pohon sumambayang oge. Hitid panambarasan dati det kasuabon na bayno nga kinarahingan pagulunan dati. Hali piyad inapay at tilambusan dat mamaray tilo nga pasalot kahaharan nga tapot na po kapiyam nuno na po nga pagulunan na kinarahingan. Iswanggot ay pangakan-ngakan dati, tindalanon dati, buruan dati, nuno na po nga ay pagulunan na ba kinarahingan bagi. Yeah. Ino po hit simbar ay tutudok ka kinarahingan nga doho na pod nombalan dat nawayaan miagalidit kadang-kadang haratimpu dat kasuhan ka pemusarahan mo tidak masuk akal. Nga irin itutudok ka kinarahingan. Rahayan ako ay manugot kagud isa pengalaman ko. Right kasi numambayang lah. Haros ang ulo na tulun na intilibon tongod. Ako di osarom isay ngaran siya di. Nga karita na po siya nga proton tiara. Igitay na siya hit karita daw minid Hiloranaw. Karika Hiloranaw lumaso kasyo. Nga na siya wan sayo naragi lo kipas no ka. Tu atumitik gay kipas. Gontiay pasang kayo. Sayra na nalana ni kipas, pauliay na di siya. Karika ta hilapintangan doralan, lumaso di. Kago. Lumaso gisaw mididat. Ay so giyahit. Ino po karita di nga. Megal na karita bayan na to. Akon ko mamakay di darumbot linaso mo. Warning na kalaso na po nga mimbulay na dahit obuho o tamawam. Asal ko mimbulay rin nga alaso. Jadi poson sogo na po siya. To kapatay mo ti ko jem tinggin. Pakigaya tayo binid hila talupid. Karikat hila uwan sayo. Hingga po di anuman dat general overhaul. Konsay dahiri, pauliay na di siya di. Nga, lumaso, ikasari karita. O ngay na di siya ruba daho di. Paingkam, hilo motit. Ay itno ngay kuti, tiningalanan laki pas, o ngay lo workshop, general overhaul hindi lumaso, hindi kasari, no pamadi taruwa lilo kasyo. Iho po di mo kailo kangkos. Kau basan po ti karita laid nga haratigyan do hit kadido ng giris temperature plug Swiss. Jadi harando wayar hiri. Ngayon nuno pa kodong iwayar di manu on kunci karita paimpatay nga abuli onon nu kodongan nu hihirid na ipaputad hirid temperature Swiss ngon nun dapat tapisad hirit tinggin hingga bosi dari tinggin katapis no pa rin nga ina pa jarum bali nasud hirid mito nga may hirid full iri no pa nga tandad ina pa imita no nga asonong okay. Jadi kadongan nu hiwayar patapisan nu dilatinan teka nganu patapisan dilat tulu batiri da tolak kumano po may diri pulit mita nga osonong. Nah, bayaran mo ti dako rito panudukan. Okay? Nga, pingihuman ko nga aiso di hiwayar dahiri. Pengkura diti ka. Ako di kailom nunuhot man paburwo. Nga, kom nakasambayang. Mati ko piyad antakan ni din tulungo ako na di bay na Tuhan dat ako di kailom nunuhaman pawon sayat ti kangko so ang sambayang
nga iri ni kamoyan kudat nguhupan na po kinorohinganam hara timpud-timpud megali ay apatut to purimanan no ba kulom na kura dito nga iri nakantahit pangahakan na kinorohingan di kulom na kura di nakura diri to ngayon kuno di pagano di galinting iraw da galinting pikira-kira harohot rompakit tila lebih kurang anaru-naru mai pasio inakarita kangku pasio nga kuno di pasakota dirid panangigulo hidit tangki waig radiator ilihay ko nga ratu irawn hiri na din nailahan ko dat iti napakipas no nga nasambalik kangku di nga ako iri na kumon ko ay aku kasaraw dat iri ho sakit nga sera po nakasambayang nga minintalang dihi ginawod haro dihit kapailan dat may iyot tiyo ka iri na dit nga kuno di anu ko di galinting ron galinting patapilad pasakata dihiri tangki waig nga rinumatu hiri na din nailan ko inapay kipas nga nasambalik duo nagyawire di ba no piolon jadi sera no pa din no piolon kundi komuniopit itangus nga tolak ke depan jadi mamanaw kanan dohom inapay tangus nga rumuba dia itangus si kipas nga paparuba na gid tangusam miruba gyadi hit itangus sa rubanam ikipas itangus sa kipasam iri kakuan linumasu piolon no kuno di wayar di hom sanong di no kadi ditulun kasyo giling kapala po siyom aiso no masaala pasto pasto katiga dilo di aiso no masaala pasto tulungon do kinorohingan kasyo di mo mang pututot ko YouTube saira no po din miya galidi nga kadis ya di hom bah pirodi kasyo pirodi ho pambayar ko dia mantadet kinonsikahan ko kuma kinorohingan ako'y makibayar ka